FM so ekutaye mu ensemo a yaboa no anwumrei na baabi a wo bia no ye ba na ye de ababesom wo ensemo do so na poso nie afia bato a Ghana made hye ye lazy ebutu nie miemu akwakoto no mampani na nadodanko akufo do akasa de afa ho a anwumrei ye de mu nchemu ebremu na NDC mrasebe dwani o mrasebe gefiem e ma de hye wo Northton abaton pesua so ne manso a wone sofo eye Victor ewono ya tesene court kwakotena asem no so ema omotena asem no so no wo maka asem bi ema okujetu nani ankoje ho yebekọ na yakwakohwe de koso na enuro bi a yetesa abrofo de aba beche ya na afi akatema habo no yetetinsem bi free time habo se ase empedimfo akọchi nuro no nyina de free ho no mo de ko yebekọ ne yakwakode ho nkomo na yede makomra se gefiem yatesa MPP mraswe jafo no ka de akire ndisi mraswe jafo no se wo ehwe se free SHS mra no a wo de ababeto mraswe jafo no animu no munyina ebetachiri na wo age edi atomo abusia wani afoforo pi no a ene akekese ene se kase ababia wo bia no anwumre yeba na yede ababesom yede asede ma 3A Heba Center omo edi 3A ko capsules abadwa so a koko asie betutu 21st clinic so no eba na siatic entire ne se twetwe a yenko a ene ya sabia ye wondro won fidi papa yede etu asie mizo ne 5G no eno asoso ne yenunum oye ye wo ye wede ne pono tuo bia ope drink ebeti wanimu a mizo ne 5G na fe express group so no edi ye etukwan akoma bia ye pese ye koso so o jevesa ma uya na jese odu sika ma no na fe watene du premutu pa na jese wona wo sie no wenum na ebo echi do mo ya donte ma ye vemu a anwumre ba bia wo bia no ye ba na ya ba besom wo wadwenkyere no nsusie obotimi dia ba be kan wo abra o kan we social media platforms no so o ko Facebook wa Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM na YouTube Sompa TV Ghana Sompa TV Ghana busu ya midino ensa sign na ya obo amali bia boga yenye bray na fe nsam no na mombro donchu yenko na yenko tutu na sre ani abasa emfa emamo yade mo hyase de free mampani na adodankwa akufo ado ochima PSA be mabo ada ene ye hye eye enkomo yase de free na tena ye eye manimu samde da safi he sie atwie mutane beteme koye pe kofa straw de koto leg busumtwim enum a num ni nyina etokromo ase pie water eboguso kese num bogusu kesu iyo kase nyansani na wade yese de kora no a afi ye beto aba December bosum de so enso no mum ne yi mrasegafo ene mampani a mfie na ye woye ne mu obentutu ye papa mo mayafa na ntima papa edi efra na bada ye kwa akoto no ene mampani na nadodankwa akufo de bose ekode ama Ghana made sie nyina se de oso ye bia se mampani na fia bato no emunsam edwo na eye fom na enkoye watimi wakame mabo sikantwe no wo beye dodo se ye bobo ye ho akwa akoto aba no asumdwe nku a ye to bana sumdwe nko a ya to abawie a ya boba ma obi adi fese ama obi susu awie a nanim nyefe no eno susu obehwesa sumdwe ebedi ahim ewo mayi mu mampani e de sanse metujo Jubilee House abonten so wabra enra na oya mamre ni amane na ambassador sofra wapa wonum kra no wosoma wonum no mato ato mapete o my Ghana ni wiase afa na nyina na ohyebo se de wose na baye na mafia bato no kese edwofom sabrewa bi no fo na asumdwe di ahim no obeye dodo. Coming presidential and parliamentary elections in December this year, my unwavering determination to ensuring that these elections are conducted in a manner that is free, fair, transparent, and credible. Ghana has been in our generation a beacon of democracy on the African continent, and it is our collective duty to safeguard this reputation jealously. Anyone who seeks to subvert the free will of the people will be dealt with in accordance with law. No candidate or political party is superior to the will of the Ghanaian people. Government is determined to enforce strictly the law on vigilantism. Any individual or group found culpable and falling foul of the law will be made to face its full rigors.
Abusafo reme da ni ranwa na senu mampani na nado danko akufo do watchman PC bema boda na yete ne nkenya wo kire se vigilante sam MPP crocodiles MPP ntontom ne ade no a ewi ase na kese akwakoe ma boss kantwe ne ehunununa macho sam kwabrane ne bo chense ne omu no kutal na je se ehunununa nko ano wose afi enyade asane ma ne yebesoso kra wa ba no a yekọ na yakwakotuo no mum ye nto aso ne mfam nkonsam fufurum abusia manso a ababato mrase dwani owo mrase gefima desia on of to abato mpesua so ye rasamolo kudi to blakwa ene ye papa reverend kusibwaten entemu no ene yate se court kokotena asem no so a court no kotena asem no so no ono abo samulo kudi to blakwa ne mranimfo ne lawyers ya omo ekoye wa asem no ho no kire se court no to anamo bi omo ne court no ya adwene a enye yi ene se yem papa reverend kusibwaten de contempt ababayire honorable samuel okuji to ablakwa se kwan ofa so ma ye den samankrata kwa akwose ne nsamwo ene edu ba bi na ye se hwe na wa mo papa ne din na nkomodie wontwe ne ho mfamfiri ho a wa ni suo no wo mo etena asem no so no madi asem no na asem ne die no ene ye se wo ma power judgefo a wo mo ebetena se na wo mo edi asem no a sa judgefo na wo mo kwa akotena asem no so adi asem no ye se die obedi animu eye ye chief justice ma me friends tokunu wono na wo kwa akodi animu amoma akwa akodi asem no na eno na lawyer fo no a wo mo ekodi ama no abo samulo kuji to blakwa ekokukura ba se ma me chief justice no wono no ne sofo ene reverend kusibwaten ne sofo pa ne sofo pania jese obompa yema no yedi mampa boni ade manu no enti sa asem aba na se yeba be ka asem no na se efa ne sofo pania wo yedi mampa bode manu a na won na ebedi asem no a na asemi ebekwa akoja hini ntom de omu fi se chief justice pass obetena sa asem we so de omo enti asem a chese eno so kokoye manso ewo eye court dem ho no mo a omo twetwe ya ema court esori asem no eso no mo esori asem no so no onabo samulo kuji to blakwa ne nsɛmtwefo di nkomo ebobo nsɛm so de enti a wono ene ne mra nimfo ne lawyers no so omo ntrase ema chief justice omo ntiase ma me ne emetena asem no so emedi asem no wabra the sofu penny and Reverend Kusibwaten honorable Samuel Okuji to Ablakwa Church in Semusi. You heard my lawyers in court today. I would prefer not to speak. Fortunately, the court will deliver its decision tomorrow. And 24 hours is not a long wait. So I would rather that we wait for the court's decision and then we will speak to all of what we know and have discovered so far as this appeal is concerned. So if you will grant me that wish. We continue to demonstrate our respect for the courts and our judges. That's all we'll say for now. Obzianti we am Rasbe Jenny or one Rasbe Jefima this year one of to one baton pursue honorable Samuel Okuji to a black one at yetin in Kane Ningina a the Ababato and Reverend Kusibwati and Temwa a court to cotton assembly Sunday now judge for or more etna semno so dia semno na chief justice never be di anymore ama or more edia semno and on any lawyers such as Montiasie if the chief justice no ne sofu penny and Reverend Kusibwati papa ne di mampa bunyina come chirina we be the mama me no ne be dia sem ya na be ko ni seni into tiase ha enye na nam so ma court na ye ne se ne omoma kwan na omo enko dem no mo nko keka ne mensie ni odonfo ye adom ekina no ma ba be sigina ye ewo asem no nto odonfo ye adom a ekina court no be kwa kwetena asem izu ebuzua ye de be di ekiri bi fra to bia no ye mfa enkamemo afi ye de mo ekwa apom di mo ebeto dwasa abrofo no di nro ababe domo maye ema ababe sumte mahaba eho mansom eho sika wasempenifo kokotia emiyetimi tweniema no ede free tema habone no soso no akwa ebu achibidia be afe ene yekire ni o emu eye ensamanwaduro emu badedi aduro emu eye mosquito net ya brofi de babadom ya Ghana yentua kapra de wose ye ya ene se yebesese no na free tema habo ne akwa akoto apete o mayemo ye de amamanfo adom no ene soso na akwa ye mabo eno ena abusu yantete a ababeto Sompa FM ne Sompa TV nsɛmtwefo apono so echesempenifo didi nkomo a emenuro no a na asum ho ba afini a na niye akwa edine no yentete echese enei abroyi pumakom amamakwa kwatwi nuro nyina ede free tema habo opani Ernest Austin Amwaben wono
ena ebano eye enroi hu komoni ade a ochechire mu de mayen ochense mu se de kire yen. That technically speaking, the 2 weeks deadline of the minister has been met. The only challenge we have is that the transportation of the containers from the ports to the warehouses is what is causing a bit of a delay. And this is because the temporary central medical stores, which is receiving all the bed nets, can do a maximum of 16 containers a day. In fact, according to them, their normal routine is to do 8 containers a day. But because of the emergency with the situation we find ourselves, they are now doing up to 16 containers a day, and that's the maximum they can go. So the containers have been cleared at the port, but then the transportation and offloading at the warehouse is what is causing the delay and what will cause 2 extra weeks a delay. Abuzanfo nti we ayo penny Ernest Austin Amoabea wono and Global Fund eye ho dwumedi ohweso ewo omayi mu na ocheche nsemu de kire yen se containers ni nyina ono ma hyase a omo eye ho adwuma etwene kakra de afritem habo ho no mo yeguso ade mu apom de mo afi yemfa mo afritem habo eni nura brofo de be che ye no a na aka ho no mo ani ehu be bia e de fa ene ko e be fa so yi no no na yemra konfano cha ban ya sabia ababeto dwa sa doctor fo a omo eye adwuma ewo oncology department ya o konfano cha ban ya sabia de omo nkuku no mo nkaka egufomu a abusuase ene mo kase omo nyina egufie edi omo yire nom eduane ni nyina yese omo se afidie be de se Linac machine se hwan a omode ye adwuma ewo wo atena ye hono mo oncology department na wo conference ban ya sabia hono mo na afidie ni eseye enye ne omabɔno a empanimfo atwitwi omani se panimbo ne bia wayi mfamabɔno wa VIP bus no mo mpɛ wansɛm enka na doctors no so che se omo ntimi nkyerɛkyerɛ ho se afidie no so na be mo adwuma a wo eye ne CPA sita na mpanimfo atwitwi omani enti so maka na se mpanimfo ntiase na mo nsiesie afidie na se omo mpɛ foforo mfa ma wuru dia omo ede omo nkukuro mo nkaka egufuma kwa akotena fia abusuane mo kase omo titi fia na no ena mperimfo a omo ehwe konfano cha ba ya sabia ne so ede ensema ba bonte so mudi doctor fo no a omo akọ strike no omo di omo ya pa efise eyomani musam se sika wo so omo de kọtọ afidie ne biba no omo ede aba omo ye nhyehyeye afidie ne de aseye omo siesie no omo esiesie foforo wo so omo krade ba nyina no omo tue ne nyina wo ka omo ewa twene se fidie ne ba beduduro na omo akwakotintim e konfono cha ban ya sabia na afi ade kyen ya a doctor for omo se mo ko strike omo se a doctor for no mo yesa na sebi impredia omo strike na sebi nyansasem bia amem doctor oparela bi okọ konfono cha ban ya sabia wona ye penimpa be de kira wo hwa pumde ne so o cheche nsemu se de kire yen chemotherapy, hormonal therapy. So some patients are there who are receiving treatment, and based on their conditions, they are not using radiotherapy. So we actually told them that, why would you want the other patients who do not use radiotherapy to suffer? I'm a part of the people who are constantly copied in all the emails regarding this arrangement. Besides this, there have been a series of meetings, especially when management was informed that the doctors were trying to go on strike. There have been a series of meetings that have been held between management and the doctors concerned, between the medical director's office and the doctors concerned, and between the directed management team and the doctors concerned, all to update them about the effort that management has been taking to get the equipment back on stream. Unfortunately, in spite of all this engagement, they decided yesterday that they would down their tools. The doctors indeed are not working, but we have a team of doctors who are holding the fort pending the resolution of the issue. Everything within its power to get the equipment restored, and that it is not because of some inaction of management that has resulted in this impasse. And the doctors are aware of all the efforts that are going on. Some of the things are beyond the power of management. For instance, letters of credit. What was management's responsibility? It was to get the money available
and I've told you $110,000 has been available for the procurement of this equipment. Left was the execution of letters of credit. That was successfully done last week. And the general expectation is that the pledge given to us by our supplier, as soon as it is notified of the receipt of this letter of credit, the equipment can be airlifted to Ghana within 3 days. Management is shocked that they will take such an action. Observe nti we yeru akwame frempon hwani amansa din komo emma konfono chaban ya sabia ne yete ne nkenya na ochechinsim mo ede kire ye sika omo ensaka no mo de amane abrofo no na abrofo no esise mfidie no no mo de aba no mo ba betintimu o konfono chaban ya sabia na ye adwuma ya sansemi nyina a doctor fo ye mo ne musemo na musemo ko strike de na 77 preduasa anamo na motu no na omu nyansasem a eho de mo ye no emum yefra pom dirimu na yemfamo emra yasetenum Ghana Statistical Service impeding for ashase a omo adu omani keka omayimu ahwe ni padodo ati omayimu a ene enkwankom di wonmu pa ohia buburo ya ekuma abo akototo a nyaprada so no ebi adokro no a ogene ho ba bia enye omo esese sa ne mane nyina omo soso a eje bana kenkane a obetima kenkane A for apple, B for bipo, C for sipo, Yesu mame de se Mary o papa de se Joseph sankrofo nyina soso no omo esese na wo mususu a eba no adwuma ye na setena mu te sei ne nyina wono eye ho adwuma na we de etoso nwoche a Ghana Statistical Service impeding for etusa na mo we no mo kire sei omo kaka omani no omo hunu sei Ghana mema se ya yete no yedodo ye sei na number 32 million de mu 7.9 million de omo bon pa ono a untimi ntworo no no so ade na awatworo no kra no obusan sa se ne se ya wonti ase na yese bon no de aso wadi bon ba ye wa bon a e ma de oni honom no wa bon ne de so aka ho e na wode te wonom Professor Samuel Kwabena nim penny kwanchefo a oda Ghana Statistical Service adwuma no wo chechinse se de kire. And the outcome of the Ghana Living Standards Survey round 8. GLSS 8 generally has a very broad focus because it's the data set that we use for rebasing our consumer price index, rebasing our gross domestic product, and trying to get an understanding of the various dimensions of living conditions, i.e. employment, health-related issues, migration-related issues. But for the 8th round of the GLSS 8, we especially focusing on learning poverty on the back that from the 2021 population housing census, we identified 7.9 million people who could not read or write in any language with understanding. So we are focusing on learning poverty for the 8th round of the Ghana Living Standards Survey. That is why we've collaborated with the Ministry of Education to ensure that there's comparability between the national standardized test and the learning poverty model that we're going to have in the 8th round of the Living Standards Survey. Observe we aye penny kwanchefo da Ghana Statistical Service no Professor Samuel Kwabena enimu ne yete ne nkene ne wechire na osoafo abedi yechira osho my Ghana yengumesu ho nsensem Reverend John Ntimfodwo esoso aye ne sesa wiemu we ya Ghana Statistical Service impeding for akwakoya ababeto dwasa no mo hwe ne tra omo ede beye adwuma no mo ahwese omo tire ngumesuem amana koyi nkurase yinkronkumam ene yinkura kasie amana so obi aso amasade we yetimi asoso ano. And the outcome of the Ghana Living Standards Survey round 8 will further augment on our efforts, will point us in the right direction, as you director indicated, and even arm us to take decisions that are data-driven, to be able to target efficiently, and to be able to know where to exert our strength, and to know which interventions we must even pump in more investment, and others that we must suspend. Findings from the Ghana Living Standards Survey. Observe nti we aye Reverend John Ntimfodwo ena yete ne nken wono ene yesoafo abedi ekira wo hwe omayi eye yengumasia ho nsensem abusua yemfaseda ema yenuanom cityfo wono madama ena eye enini nkomoyi yensa ekaye yento akase no so mamoni yemfam nkonsem fufrum na etwede amponyankrompon na agudi a wode adom yen awo yensa asiase no ye hya asiase yetu nyenne na edu baabi na kwan ye fa so atu no na entweye emagalamse samnu ko wiase yensa sesei yemfudie ye kokokra de ye nka ho asem sesei
ya ene yenye bimpo ne de akọ amanfo nkro so akọ akotone ene nam so ama Sompa hene a owo afun kasem na ya sapon ede adesre etuma mpani na nado danko akufo ado abanye nimu sese ye fa kwa foforo so na ye gold no ye tu ne de akwadwama so akọ akotone a ebenam sa ye so kra ma ye mrantie ne ye maba wo ya afi bia omani da ban so omo pa adwuma no sade mani ne so bete amomo so manya adwuma ya amomo nsa atimi akoma no de sansem tudwa wabra no makọ akọje ncheche ne entity ewo eye Takwa University a efa mines and technology hun sensem na obo yensa nkomo woyi omo de ba eni se agudie e wo ha ekire no na nhwemu ba se ni monfo pe ni pe mo wo se agudie wo ahafo e no mu se jo me capture asase ni na James asase ni na omo ji ensu na mu a ye na nanom akiro ye hu sa mpa se agudie wo a twaduma nyina agugo ko nyina ahye a e betia ye sa bi se di aboa emrante mabru na e ba ye ba se e be be se be ba esi ni monfo dia ye hu se matra asase 2 acres so ah ye e matra 15 years wabra minya problem here obi nwu ha obi nyage wa nipa million bro 10,000 na se bi ni mon force wo mo dia wo mo ne ka ene extra by say madaro mamumu aye na mo ni aban kasa na sa 2 acres ana se 5 acres no o mo nyem ni mon fonye bon fama community ni mo yabra ye fama ye mabru nsu nya adwumanye ena me de beginam se me Sompa hene kasem so kasem Sompa hene na me sa ya kwese busapan me pese ma de hye nya adwumaye obi wo nya ska na ke bi o de tifie to ne kastrem e de ye no ma kase agade me sika me nya ma nya free ha onya free kumase na me ye madwuma a me nya ska kuta am so le bo ma de hye mo nya adwumaye ma ba bo ma de hye mo adwuma na asase da me na mo so asase ma beta so ye adwuma si ni mon fodia asre mo da roba ye serve say woni ni mon fo kasa no mo nyem emfa mayen na se bo me enkrata e be gya ye adwuma Abuzianti sase no a yagegede ama mining companies akese no omususu ye hu de omu ye bia ne mfaso bia de ebro mai na soso chechire mu kakra de akere ne no akire wode tudwa sensase ne bi wono mo a aban ya de pa emene kwesi bronika ne se reclamation no ebi akoso emene asase no se wodo so a eyi sase ne nyina soso no so ewo mfaso kese pa de mo mamu ne nyina ne mrante ene mabawa. Yes, sir. On a man back also. I went starting 209. Maybe I near sell Hokaka. I'm now home. We don't come up here. Me did my shake at the proper cut. I'm running now. So, make your robber. 10 acres land. I'm a idea robber. I have be a Yabida. Robber plantation yet. I'm a semi robber. I'm a be a hoodie. It will call Takwa. For far, what would you buy? Engineers on your Saraba, what you want to buy. Between here, I'm from my 10 acres land. Amabia, Media Robert is here. You're coming in our I'm the other side. Sabandia, assassin my ultimate freedom on 4. I want the Maya. I do have a woman, 10,000, 20,000. I find them why. Abuzia Sompa hene owo afun kasem na ya sapon na yetene nkenya ode adesre etoma mpani na nado danko akufo ne mpanimfo ni mu sensase no so mu jibi de amawu no mu amranti a ebenam sa yeso anya nnwuma ye no eye empemanim afeye mfamo nkomra sebege fiem che bia ye de beto manim se free SHS mrabi akwakotomra sebegafo no anim amra sebegafo no eye nhihye so mo beje atom na so munya akokogitum si ye kredi mu a ene aban no enfon say MPP enfon say CPP enfon say NDC enfon say PPP wa obebe bia no free SHS na batnase a untimi entwemu na samra no a akwakopie brase bege fiem no ena busuya ntete ababato Sompa FM ne Sompa TV nsemchefo apono so kyerese ase NDC brase bege afo ne bi no mo twetwe omo ho a aso mo mpese ombeta akiri ama samra na ababedi mu na ye adwuma ena nam so majority leader opani MPP brase bege afo ne nyina wada uruma no o mrase bege fiem on saso mrase bege ni ema desia we futu abato mpese aso lawyer Alexander Fenyoma kene kyerese he NDC mrase bege afo no omo nkyere emi yehunu se free SHS no mo fo aso epene so wa bra sa amra na bei no omo nyina ntachiri na omo anyintum so ma anye sa de a na ge so omo pese omo kyerese free SHS no MPP NDC fo anya de a omo efo aso. We have heard the ranking member on education, the honorable member for Akatino, strongly opposing
the free SHS bill. Clearly, the NDC minority does not want to commit itself to free SHS. And the fact that we want to enact a law to make it mandatory, we have stated time without number that those provisions in the Constitution that talk about free SHS are very aspirational. They are aspirational provisions. So the way to go is to enact a law to regulate the free SHS policy, which is currently in operation. The NDC is opposed to this, and they have spoken through their ranking member. We want them to tell Ghanaians whether free SHS is not their priority as a responsible opposition. That's all our call. Thank you very much. If an executive approval. Abzianti we NPP mrasebe dwani owo mrasebe jefima de se wo futu abaton pesu aso no akro no a ene saso openi a woda edom kese na no ewo mrasebe jefim honorable lawyer Alexander Afenyoma Kenen yete ne nkenya wo kire se NDC mrasebe jafo no omo nkire mi yenhunu se free SHS no mofo aso na mra no mo ntachire no mo ntimi nyintum na free SHS ne ntena ho no mo a emfa oni amonyoku a wo beba ba mu no untimi nkotwam na betena no na Ghana fo nyina eso abanfaso ede amayen ye to aso ne ye de mako yewura alankojo kirematen na tena ye nra wone Ghana for kasai ebobo ne nisuade hunu so ede ekire Ghana man ene wo ye ne se so don for ya dom ama Ghana for da tumi ama ne se mampani a ade ba ko obeye pa eye se omayimu a yete no ye se obasum ko bi a mampani etu anamo a omutu mampani for anase mampani ne omukosia ofitiem na omutu no for kire se mampani de wuye de wuye nye na twho fafiri ho ye se from Council of State for what is our Council of State no o my Ghana ye democracy ye de ye adwuma mfie duasam yenu ne akiri no mfaso bia ma so ma ye hui 32 years ne a yesi de ye democracy ye adwuma na dabai eno ate ne mpanyim sense yesi mamperi bi eye bibi na yesi Council of State for so mo ne nya adwene na o matunofo o chenchen no so obeye amebi kro ma ba bonte be catch the Ghana for say ade asomasi anaso obentene a mampani ne kwakọ ne yesi enye na so mampani ne so obeye ye hunu bi da bia akonko omne mampani no eye adwene eno na yewura alanchemate kire say oba Council of State no betwam no waguno ya penimdifo ambe nyamrasebe dwa etosum yenu a omo no bedwene ede amommayi ne de akekere oman no. Abolish the Council of State and establish a new second chamber of parliament with representation from key stakeholders, including the faith-based organizations, traditional authorities, professional bodies, artisanal associations, gender-based organizations, the private sector, labor unions, and then people with disability. You see, that is the truly representative government. That is what you call an all-inclusive government of national unity. And that is going to happen. Abzafonti we yewura Alan Kojo Trematen kane swafo a no show maye mfidi nyuma ne dwede ho nsensam ya ene ne abede se krodomani ne bidi nso jankasam rekrade wanane adaya Ghana for na tumi ma no na oni omaye nim se mampani ono na movement for change oye kofa bai na watwe dompi aka no ho amoma for me alliance ya omo ebegu MPP ni NDC kono no wakire se Council of State no emfaso bi ene so no de so don for ya doma Ghana for nyane mugide de tumi ama no a obegu no sisi a na nke ehwese ye ne Dr. Isaac Brakon ebeko awman so akwakodi enkomo yenim di for pa ebana amanyosemu a osaso kire ho ade University of Education Winneba na nke ehwe se ne doc ebedi nkomo kakra na yebusa se chamber ya yekwako biebidi aka hu yebenyesika ye de akwako hwe wo num Land Cruiser ne adan a wo mbedam se wo mo kwako dwede de amomeyi yebe ni deni ye hwese yebenya Dr. Isaac Brakon ahoma no so na yene no akwako di sankomoyi wonya ma ye de yento akase no so mamono yemfam nkonsem fufrum ye tete awre ho sembi de efri afo no south east abatom pesuaso ewo Asante Mantam ya tese owura bia
yɛsi yɛ friend no Kofi Bedu yɛsi wɔte kuro bi yɛ friend sɛ Yaobuadi yɛwɔ Afano South East abaton pesua so asantema say yɛsi wɔ akɔ wia ponche na busuafo awrehosɛm ne sɛ wo wia ponche no yɛsi akɔda bi a wodi be 3 years ede hu no sɛ wo wia ponche no ne na ponche na ɔde akɔ akwala ne hu yɛ saa no wɔsi akwala no wanhu yɛ ɔbɛkɔ akɔka akɔtene to so ɔdo na wia ponche no nti sabia busuafo wɔkuma akwala no twitwa akwala no ekuma akwala no ɛkɔ emabusua kyese odwene ho a wonte ase nipa bi eyi nimpan yɛhwɛse yɛbɛkɔ amano so na yɛkotie bɛse for a professional konkonsani a ɔto yɛ nkra edi free hafo no ne mpɔtamu Ebenezer Owusu ansa yɛne no akwakode enkomo yɛhwɛ sɛ yɛbɛkɔ amano so ne ne yenua Ebenezer Owusu ansa akwakode enkomo ebe no tebenka amadwoe Observe ye hwese ye benya yenu Ebenezer Owusu ansa wa homa no so na yene no akwakode enkommo na wakyekye ye ensem yi mu eben otibenka memwadwo Bejo suminia boy enkommo nti yi krona se ye friend say Yaobuadi ena akwa na wadi ewu no se ye friend say Kofi Adu ena wadi vie say 26 years 26 years yo nana ena akwala na oku no so adi vie say 3 years 3 years na akwala na wadi 3 years na oku no otimi kasa asem no kra ajeme nsem sanse akwala ketwa wadi mfinhye miensa pe wono ene koto fiabi wakwakọ wia aponchi atese enkode ko no nanam so ma kofiadu hu se akwala ketwa no ehu no pepepe no eno akwala no ekobo ni nuamu bia ma ne se papa bi achiwo mu na na point ntin ko mu ma mehwa papa kro no na wo mu so enka nchiro mu na no papa no sa Kofiadu so hu se akwara na kwakobo amane sa na no ne te sa kwakoye se akwako ye hisem e di ama no san se wo akwara ketwa what me ma wi ade what me akwako temeto eno na ka hu bi ma wode sekan ekura no etimi ewura akwara na chia na te se akwako ya wo mete se ma akwara no ato na nanom e won se do na abranche wie ya pena no e no so mrikam so dwan ma menya wo so mrikam ba na o se na eho ya abodi ho no eho nyina eye nwura atese wo nwura sa kopem egro bebre a etoato aso eno nanam so wo tonwura ma atese okona no okopie mu wa premadi na nyame ncha de na ya abodi fo no so no sa enam se enkurase ne se bibisi a wo bobo nkro na ewo manim no ewo ho se wobi edi dwuma bi senti se obudu a omunso no mu eti wodu apremadi pepepe na akwa se information edu ho da eno na nam so ma wobuso abrante Kofiadu mu se wo wadi bone ye pawdu akwa aposifo a wo so mirikamu edwane ene omunso so fo ho ncha okra ene omu ka hu bi ma omu kope tai ene afensu so petro wo mu edi sha abrante ene omu pe gatum eti sa Kofiadu se se amono ka se apremadifu bi mo ado mu nsa keka na ma wo nso no wo ma se no dwurebe a se amono ka se no wo no so kanti atiasefo bi na wo hwe video na metoma ne etiefo na ya de se wo ma hye na amana ka ne nan na wuti mu se ne nan de etete ho na ni nimu no free saa ni kotodwe ekọ ne soro ekọ ne ti de wo ma hye ne papa nya se nkoto a eti se amono ka se de papa na ye fra no Kofiadu no wato na no mo se do wa bra o manfo bi no mu wo apremadi etime twaja to no mu amana se kura e wo ho enti akwala ne de se wawu akwala 3 years no woku no meboa ba wu kra woro de odi ka kuno ansana obetu pia fa ejan no eno no so yase na kuno meboa sa pepepe na ponche na wo fa na ponche no wai woro so sa bra na no woro so no wo odi sa dwumade no antimi amfa aboa na nko wo ja no ho enu no omudi ya adanse tiese akora no eche ne se wa wia sa de no enu nti ena ma wo de sa ase kan no wo akora na wo ku akora no aba sesi na akora no onka tiase fo sa so enu so na manfo bi no mudi yawo eku no na unim de ma wo mu ku no pa ne kire se sa brantie no wodi bone na se omu de ne ba police fo ho a na ya de se wo empanifo bi no makwa ko roro ma me ja brantie no enu
and no musu say woman trasima sa branch and entra epomo any bonfo sem sa wa bra ye de no be ko nye sa de na ba ye de no be ko de no ene ye wie no se de be ya o ma biem no ma medi bone e wo ho ene o ma ya de pa na je se we nya mredika wadi nkwasi asem etesa wo tedi papa wo din se o ma ya de na aponche no woso aponche no wi anu no woso just wo so bia sa wo sa and what me dey say wo ko wi asa abo na wo ko so de ne kwakoye de yo so kwakọ no na wi o and what me ku abo no yo ba na se be ma na hwɛ ni ya enam so ni ntiro uhuru se oyo ba na se be ma na mom mi susu ne che se oyo ba sa se na owo enufuo bi no mu ewo na se a otimi se oyo ba I'm ka se bia mema ni binu ase ne hwa no bona ha mu ni sa no basa ne nkwan na boy yi Kofi Adua o makuni oye adwuma be wo area ho kromo no uche mu akasara abratiero enam se wo fa bonfo sem ene mu awie ane enkofo mu no metu no eti wo se da nya adwuma bia kasa ne ma na wo ye ho to no de wo nom pa mamanfo de no wo wia sa pepepe wo nom pam on de hurry up no de ko na just hurry up what this eyeso o makunu why sa pepepe na busuafo atede wo abusua wo bu yira o mate sa so mu di eche baby yo mate e ba di eche de be frato bia na ye besa so ba abusuafo we eyeye nua Ebeneza owusu ansa na yakone nchen ya watu ye nkra no nti Kofi Adu se wo yesi na dwuma wo ya ne so ono de mponchiwia ohun no ko suku kokosua ye ono susu ne de awasua no wonom pam manfo niema saa fomu niema na omo ewiewia ne adeade a Nyankopon pa no hontuma ono omo ekire se omo ade ne kodia posifo nse mo beja na manasa abedi sebi ensemfo saa na omo eja ne kwan fe we de ja ne kwan abusua mu nto daka mo anisia na mwakotuna twina yasoma dwem yensa nkoye chi abusua na yenkodi nkomo na ye ka kire mo se ye rala nkojo kirematen ede susue bi base se Ghana for dane to media mano amanasa so ababedi mampani biwa ade obeye pa ye se ye council of state na ewo hono no ofisi de ye adwuma be mfie aduasa ne ye kire ni a ohun faso bia ede abro mayo my God ye ntini mpanyin nsam da se mampani ye se council of state for no nkotuno fo ye ntini mpanyin nsam da se bia mampani ne ya ade bi ye se council of state for so mo ne nya adwene da bia omotfo no so to ofisi enhyeda moanemum yenya bedwafo fro semrase bedwafo bi a omo no wosu ehunu omo mu odu na so omo dwene dia ma oman no a ebebo sense ebekoso ama council of state atena ho ne yebusa so oman ye wusika aye betimi de ayesa de no ye ne Dr. Isaac Bracom enkodi nkomo ebada amonyosemu a oyenimdefo pa ena osaso kire amonyosem ewo University of Education winiba doc anyumre memwadwo meje osumenia mejimedi se ho ye Yesu adom modern wo ho yeda erade ase doc ma mention komo na se emfemfri sei se bia yedi nkomo na amanyosem bi koka se yenya second chamber ti se ne yeru alankojo kirematen sensu ye we ya wode ba ne senka council of state ni yeguno obeguno na ono no atimra se bedwa foforo ai no enkoye wo mo ye kototo abade amom ne mum enim de form kotena baabi na ma dwene e de amom man no a eno na kyesase e kire se no yo ni matiefo nyina adwo ewiase amanya eye democratic a kyerɛsenti ɔmo mrahye bedwafie no ɔmo ye beye ɔha ene edi ɔkono baako na we mu no ye wonchemu mienu ɔmo mudodo na a ye ɔha ene dunan no ɔmo yuso single chamber legislative body a ye fe no unicameralism ne se emrahye bedwa no eye baako pe efie ne ye baako te se Ghana die ya ye wa man bi ye ho no mo a omo de senia o man no bobre esitie nti no omo wo mienu ye wo te se man bi omo ye federal states amanya ya no omo man tam no tae soso pa ne mo nipa so do so pa ene senia o man no ne tre mo sisa no omo ye federation US Nigeria no Australia no Brazil no omo ye federation omo de eje nche se asa bia wo ko Roma ubedi Roma sofo na wo se ompe ehye ehwa dabi wo be ye Roma sofo a eze se ehye de wutimi de ehwa na wutimi de adwuma
It also be confederation as I say we have second chamber. It is our man there, almost second chamber. Another in Kenya. It be no unitary state be a man kuman be a more. Almost a second chamber, though almost federal states. And now a mind is you Britain say, Omono, Omanshisha Yemono, Omo 2 chambers by camera legislature. Upper house no, a house of lords no, ebesi no, a nipa 785 any woman. And a lower house no, a house of commons no, a 650. Into common in Abu Mamra, so we are for a woman Britain no, a 1,435. And no. Ebinimo Yasofo, Archbishop of Canterbury, or Kahon, Archbishop of York, Bishop of Durham, London, Anomoniade, and 21 other bishops, only members of Upper House. You were and Crawford do 92 beer, almost see on my name, Mammy, one or Cosina name, your from hereditary peers. You were a nipper de Bray, Hodoma, Omuma, Omanusi 785, and almost I was a 10 chamber. Nigeria, upper chamber. 109 and lower chamber no 360. What call US upper house no nipam you no be 50 states no mo ba ko bia nipam you no enti 50 states enti nipa 100 and a lower house no 535. Amai bebre unitary state amai kumenko federal state second chamber no dodo na abolish second chamber no. Esan say ejuma first chamber na ye eye mrahye djuma sikasem ho hyehyeye ne ade no eno na second chamber na ye enti omo abolish oman bi se Yugoslavia edubri bi no mo wo 5 chamber legislative body e fe no pentacameral legislature enipa no ejuma efo nkabo mofuko e wo tiane mofuo wom nyamesumokuo e wo tiane mofuo wom etese ku ahodo bebre. Echiromo said that the emphasis so a mere duplication of functions and institutions. Jumadia na ba kundienu and one woman yana sabo chidebio, a sika, a sabre. Sweden almost konya 4 chamber house, na ye quadricameral legislature, almost so abolition. I might be say Egypt 2013 ya no double chamber, or go upper house no. And 2014 or adopt a single member, single legislative body. Serbia, New Zealand, Greece, Denmark, Sweden, Portugal, Turkey, Peru, Norway. Omunina ya maya no more unity states. Mukofa double chamber, second chamber kan. Omo abolish ni nyina wasem kro ya megina so ken. Na Ghana, yen ohu se makase esefika. Yen yewo Parliament House ba kopeno yenye zipensi edanfo from mawomo kayesi ye ko ya second chamber agesi ye ko si Parliament House toso mi no de mawomo na wo si house no si ho no ma sa wo de ne makom light fan air conditioners na wo de staff da bia ombe prepara ho ombe toto niema se be yankofo betima betena ho ayadwuma wo mo betua wo mka ena mra hye bedwafo na omo be hye sa second house no mo no so no obia ni ho a wo yadwuma kwa wo betua wo mka na kese adwuma no mo ye no the first house no ye no eno ano mo be sa abakire ati da bi kura first house no de mra no koma wo ma wo mo be delay sa ye hwe ni say ye fa say emra pa se bantem no na fe ye delay. And I say, it's a kind of making, and I say duplication of institutions. A Jumanwa way and a Nuana way. Now, yes, any intimate. You're quite a pananka, Akobokesli. Yes, you what one chamber house and I sick as some of that saying, now, yes, I could see a fear back on your 3 money penny naka. And then you sick as some back on that saying. And you would have a dear okay, can't go idea. Me say was I being home you don't be no anke beboy. Doc, where the me bisa say your council of state that na wo ho no mo no a ye de aye adwuma be mfie aduasam ye no endie no aboayen de yo yan hwe de enti a council of state ne baaye First Republic ye wura Kwame Nkrumah be ye president no na ye ni sa body ne wo ho na Kwame ye niema bia won se Kwame kwa na constitution na ma no vice president. Enjina Kwame ni vice president o.
there were 2 points, but I will 2 points about maybe we. Now, as constitution is on a 3-member commission, be no more shetty, same abedi. Enti ebra ye kwa second republic no busi amoho de mu no na constitution ye di hye mu say ye nya abetwakuo bi a ebetu manpani no fo ewo ne dwumadi a odie no mu se be ya enema bi wo ho no ma ye hu no first republic na ebi nkonkosi bi wu third republic le ma bre so constitution ye sa de hye mu bi wu na fourth republic ye di aba enye parliament into only powers of a parliament, so the second chamber is it here no. Nanso, o hwe futuo no de mama penina, ye beka se ebe aboa ye kwan bi so. Papa bi anu obi kro mo brebi na ene wanya ne be ko. Na mara ne mrantie bo no, obroni we wo shirt, o si anchewa na hin han wo. So hu, emu bia no anchewa ebe hin han wo. Se wo second chamber na wo se me kan o hawe wo mu. Aha. Sasuna Council of State so and also a warning for how katra. Now so the million to one. Second chamber ne how no door so since second Council of State no. And the wo how kakra or how katra kranwa. A ya chain said the yasi bribina krokro and na odi and koko maso. And then koko masi krokro ni mo do or tuna na ba kwanu e tia koko banu we kuno. And almost say no more pepeni in will be for the omoso. And a croma baye. Akroma fisuro enkoko susu akroma de was 21 tie and the how mano o fisuro bofa ho no afa kokko baako no de ne ko unhu ne bio o ko wi ne godua so en enkoko akoko ni so fanyam krokro enti sa akoko akroma ho a obe sa akoko ni no ye fanyam krokro we die wan hwe ya ba bia kika koi ebe ye fanyam krokro. Okay. Dog, Yamizra wa nyumrei. Yamizra pa dog. Therefore, Dr. Isaac Bracon and yedeno akwakodi enkomwe we di fenyinam krokro. Fenyinam krokro. Evzi anti we eya bakwasemo a we Council of State ya ewo ho ti wo sese hu ene de yira lankojo chiramaten esusu esusu sese ye de tumi manua wo de ebeba ho no evzi we eya besepa ene kunia han tasini benyansani wufie yemfa sedama 3A Heba Center yede 3 cool capsules abegwa sukoko ebusiafo away asie 82 for 0546107107 21st clinic so yes siatica ntire no secretary 82 a for ne echiri atran ahodo nyinam na enin komo ofra yen 0540311311 yebedin komo mizo ne 5G drink ne yeguso ayenom wo ye wedding wo ye party a onya bia etiwanim 0246270221 and express group for so adama omo enedi etu kwan ama yakwa bruchiri omo be na opesa ukoso so ukoye adwuma so ukosua de say Canada say US say UK say Australia say New Zealand say Germany say Holland say Italy omo bia ya opesa ukoso de abusia fa onkrata asem nyina say what your passport kura uni bia ko express group for be ye bia ma ye de ne say ye ne ajo visa ma o si ye kredim wi na agreement sika no galuta Ghana manado yesika ahye ensem ye de no ye visa so no emfeli e bibia kama ede ama o Kumasi abehu ye wa Asafo Labor Runabout no so se wa Accra Kanesi first light honum aye honum se wa tema so a Tema Community 18 Lashibi Golf Lane Station honum ye ho for 0249 000448 0249000448 na yeni komobia yentwesi mrei 70 pia kachiri ba yebesa so de pimo so Nika yes sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nasia besi ase ho no se ho techema eno ene fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na eno na 21st clinic ba ya adwuma pa wo mu yenti abaso bo magine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni baabi a gise 21st clinic nkwa womu de bibiduro ene besa oyare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a woma gidi womu pa no
sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo sciatica expert. Introducing Mixer 5G Sparkling Drink, a whole new refreshment in a can. Mixer 5G is a tasty non-alcoholic drink. It is a perfect companion for all your events, including parties, weddings, and funerals. It is made with green tea, ginseng, guarana, grapes, and grapefruit. Get refreshed with Mixer 5G Sparkling Drink. For bulk purchases, contact 0246 270 221. This advert is FDA approved. Brakasa ye duabon waso a ne dwumedi wo nipadua biara pom den ene na brabo mu ne hienye pa enye brakasa nko nuaban ne haban bi te se ko nsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekọ animu yi ankasa brakasa ne sa nuaba yi binom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye de aye brakasa powder siesi nipadua na ba akwa ahodo no ho ban afri mpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma ba akọ freduane anopa ne anwumre anafa enkodate de ma ba akọ woni sushie yeti anopa ne anwumre wobra wodidi awie ubenya prekese powder to King's Walk Heba ne Heroes Heba Accra Okesi Drug Lane Dani Heba Kumase Mensa Takrade Mose Pharmacy ne Green Light Pharmacy Sunwane Kashenkari Supermarket Asantoa Heba ne Bibidro Depot Techiman Sewa Heba Mampong etufo mfre 0550 19 15-14 prekese powder aduane san yedro FD ahwehwe sankratu emu agiatum Sompa TV Emma Aketiapa. Yes, also mama kwa babi oba Sompa television ya nyumre kasi so se woti enka obono ne afomantem ne mu a Sompa 98.9 FM ekutayemo se wo tachima no nkransa ene ne mpota so a Sompa 90.7 FM ekutayemo asantemantem mo Sompa 93.1 FM ekutayemo yento akase no so mamu ne mfamo nkwa to emantem na adehye wo aboso ye wo Prestia Huni Valley abaton pesu ya so na esre sese mpanimfo ntwo mani ama mehwe wurumu a yete wono ma na yade unhu bi ayini tu wonpotem wono mo na ahye adehye ni nyina ase ni nyina eye bola ni fia eya amene wono mo entia ye kotie besefo a professional konkonsani a otie nkra edi free eye mfimfim mantemo Erica Nan ena omo edi omare hosemi eto nanim. I dey sell something small to eat. This boiler in water, it did here about say 4 months or 6 months. I didn't get in it when I closed my door. Then I opened it. And Tonton, wait there for my house, brother, and be solid. Takwafo no was na yapo wacho. Yapo wacho. Mo ba obafa. Njo wafo so a na ya mu sekra. Mo zo kontika atokwa kan say ya and ka bia mafa e so ka bia so nya ka bia ya boss ko mu a offer bola ala no eni ntama me be yare me na ko hospital kwa ne ho nto no yes malaria bola no owo ewura me fie honum eti anya me aduane kwa ye nto because of bola ni to one fra enya kwa ti srebo muntu bola ni maye ya pabo chowala za kana onye nti tetune hama how bebe I have a who age of 78 a man 4% me will never die. Say me to me ya me fi hospital na name you look my bag medicine in my bag edro nkote tembia edro go come me yare no because of this who be shop now to ha who talk kra Abzanfonti we ayadehye wo aboso na yete wo monkene no akiri assembly member no so won potem hono mo onobo Emmanuel Ishon so no de nensem eto yanim ya enam so ma metu sa na mo yi be hu se military area nwula no bola no afọ military area ni na enti mi shebo se the trouble ni wi a the tricycle be na metu nwula no
me pay for my metia emboy edwuma nti say ye pay car nti me so me show mo boss won wa kamate me to car no na ya hwe na ya aboa ma ye aboso na military area no afro ntuma pay fera ye hu ball e be yi ball akokora wo military Abzafo we a small honorable assemblyman or one potem one money attaining canona chairman Edema Minerals Commission no akronwa and agent dia MPP amanyuku one potem honomo ma me Barbara Otin Jesse on so no ede kakra etwa so e ni jesem kese Edema Abosomai anamo honorable assembly member etu so dey boa aboso said e be ya yɛn mpɔtɛm ɛwɔ ha no ɛbɛyɛ farefare ɛde ama yɛn nyinaa yɛnim sɛ no deɛ ɛyɛ ade ehia Bible koraa kan sɛ cleanliness is next to godliness nti ɛkyerɛ sɛ yɛn mpɔtɛm ɛyɛ neat a na yɛbɛn Nyankopɔn. The original MPP amanyoko no on potem honomo honorable Barbara Otin Jesse na yete ninken yede kase na ekwa wie ewo amanyosem na yede mo eko vice president Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia na tena ye se de need akwan twend be property a vice president Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ede yo beka no ho na omadi MPP amanyoko anim no makwa prema mpeni adwa afia bato no no wode ne de beba betu dwa no be ni tu apemu na gese ene enkomondi akwa bebrebe we so mfama somesi we so mfama obenten na na yada sore ya ye ma menem ne yenuanom a adwadifo no a omo etontos no we eye Kumase Tomatoes Sellers Association we eye adwadifo omo tontos o Kumase Race Cross abonten so Kumase Central Market anybody honom no na ekase omo se omo catch vice president Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia premfa se so be running mate ya wontime enko wa bra womo enana ne womo de hye Dr. Matthew Poku Prempe menhia South Mrasebejarin energy minister wo yinani ede ehinta no womo efise Dr. Matthew Poku Prempe ena sabre ya yewumi se vice president Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia eyi no se ne running mate ya wo be boa no aye adwumaden ama break the 8 no etimi ewie peyo ma me obapa akoma edi ne dom wanim emensem a womo editon semtwefo anim ni Bawumia or to Nania Podu of a Buano and the Buoman. Diego Farmers, your class, young son of Pussy, or the Necan where ye. This was young would be crano. What do you call education Satan? They would be school of Pussy a year. Emma in went to Emia, but I am. Emma said, what to do this near. Yakania some touch, I didn't have a blue on the Biaco. I didn't know what we not hanging up on the day. See, I said, I only said. Obina bumai na moma na kono buma na da romo so ani go na na kono ade ne ko ebe ni e sanse ye ni da na poso se de obo ama education ye obo ama light ye ni ye so ba so be bo ama kono mo so ba so ama ye ma so ho ato ye na de tie ne na ye sem kase ade ama na kase no na Abzafo we ye Kumase Tomato Sellers Association for ena yeti wonomo enken omani abre pa womo ani abre catch vice president Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia says wo bi aye ne tu apema ye running mate ya omo efise Dr. Matthew Poku Prempe esefata omo hwe adwuma oyeye na free SHS ne bi ni honom minister ade ani honom ne yesefa bra na hwema ne ntena de na yemi hwe na fom na so mo hwe adwuma Dr. Matthew Poku Prempe eyeye e education ministry honom a na free SHS be krabehwa mfie nwotwe eno a ne yedi hu nkomo no a omo fi se obitima ye amano abroso adwuma so a wo ye ewo energy hoyi dumso na mfidie nyina akwese King James Bible mu asem no da nko olumambugi mfidie hey yamponte mbre so a isigi fotintim ye bi mai na so Dr. Matthew Poku Prempe ahwe ama kese eno akra nsuo ye to ye na nkam nimse kane nke bebonani se gina so ani ha na power opoa ejina so sa ejomo chese Dr. Matthew Poku Prempe atamfo befere ono a na yenyino se eye running mate na omebo vice president Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia echidom na
enema entutoye na break the 8 no enwe payo bisanfo yesi ya chia mo pi ye de kase ni si na ya sorry makofuri na pamfo babesum no matwa so de afri ha se anwumre akosia so money chinchin fidie de ma me kuku a bozi ya grace na eta mechi ma bia wo bia na anwumre itimi ba ye eba besom wo medin de nana ya obo amale bia boga ya damase ma mo money ne hwa a enya do ye so so na afi mo nkai bo kakra mo de aba bedan ye no ye de aswa ye atwa so tewa mamo